Abonnez-vous, subscribe. Bonjour Bandeko, soyez les bienvenus dans la chaîne de Maman Lydie. Le nom est une recette ya madesu na makoso. Nous avons ma recette sur madesu na sala madesu na mikila na maboum, enfin je crois bien. Naza na ona chef siko lelo na yeli madesu ya pembe na makoso bomoni na makoso na ngawa. Na madesu ya pembe, madesu na ngeza 1 kg. Ils ont 1 kg pour la somme qui déchassé à 50 grammes. Donc ça nous a 1 kg. Mais sans lamba madesu mesure moni lamba. Naza madesu na moni na pembe na makoso de moni makoso wana. Awa wana mibi no awa. Ba ingrédients na ngana sana wawa. Na tomati, tomati. Naza na oyo yone ai na kati, eza ai ya pusi awo ngamu na sala. Ce qui est dans le ya so liko sape ail fresh ko sa ail fresh mais ngana osala nga ayo ngamuna sali tsepe suka ya mukie mwana suka ya ngwana nazana muscade na ngabo moni na poivron noir wana nazana na goût ya poulet ya no sa la kaka goût ya poulet sili na poivron awa eza orange. Rosa poivron yo moni préfère ça là. Nana pilipili na chiwana, nana tangawis, nana ndembe, nana feuille de laurier awa, nana tomate. Donc tout ça lelo madesu makoso, madesu pembe makoso. Ezaki kitoko bandeko. Hello everyone. Welcome back to my channel. If you are new, welcome. Today I'll make beans with pork feet. Beans with pork feet. You can see here, I got my pork feet. You can see, I love pork feet. I have here pork feet, you can see here. And I have my beans. You see my white beans, but you can cook any bean you prefer to cook. But also in my channel, if you check my channel, I have different recipes for beans. You know, brown beans. I have different recipes that you can check if you need. You want to see more my beans recipe. I have some in my channel, but different. I cooking that different way than this one. You can see here I have the tomatoes. Here I got garlic, nutmeg, black pepper, chicken stock. You can see here orange pepper, chili, ginger, tamawis, bay leaves, onion, spring onion. That's it. Let's start. Let's start. I need to clean first my beans, and I'll clean also my pork feet before I put inside the fire. Okay. Bande kusikoyo nazo sokola makoso na sokola madesu. Na tata bloco na poni so na poni so na pona après wana na tena moto. OK. Bandeko na osala boye kuna nika ngo poussière ezale longwa. Guys, I try to wash that properly, that's why. See, I try to wash that properly. Then I'll check that water away.
na tesi mai na baki mai wana nikati na tesi mai munde mai onde ezaki kala ni tena ki mwingi da foko nika ka bongo ozuma des nozo fina wana zo sokola ngobongo omona munde mai bande yinda si munde mai comme clair et comme moi clair mais na oboka mai yosus. You see now, this is my clean water, but I'll take this water away and then I'll put another one. So ozuka mbongo kaka osokolo ka ubwaki ma lami bongo eza na basali tipo wale za poussière to tande ngona clair tande za kiliboso siko na ubwaka ma yoyo après on cha mususu après on cha ma mususu no zonga siko back. I need to add another water and I'll be back. A little bit salt. Nache mungu muki. Oil, na pose time no oil te oil za oil now. This is my oil. I did show you oil. This is my oil I'll use. Oil no side. Bande ko yango nataki madefu na moto. Ngoli yango nina fungoli yango hawa. Na wacha ndembe. Guys, I need to add spring onion. That's it. Ndembe tukanango. Ndembe tukanango. Wonde ya ndembe tukanango apesili. Pena can I put just spring onion and I'll leave that to cook. Après awa. Lazala biloko na wako, wewe biloko kana moyango. Jambo yo. Nazana ndembe litungulu, fei, nacha fei moko. Kuna na chipe na fei. See. Awa natike na ndembe litungulu ya ndambo natiki ndambo ndembe pe natiki ndambo na la sauce nazana na ai lutu moko ya café nana waza tangawis nana muscade demi lutu ya café nazana waza black pepper demi lutu ya café o muscade demi lutu ya café na fei na moko natike yona ochana makoso. Guys, now I have onion. That is rough onion. I leave rough for when I make my tomato sauce. And then this spring onion, I leave some there too. When I make my tomato sauce, I'll use that. And garlic, 1 teaspoon. And ginger, half teaspoon of black pepper, half teaspoon of nutmeg. And then bay leaves here. I put 1 bay leaf to the beans, 1 bay leaf I'll put in the pork feet. Oscoyo, that's what goes now. The moto, I need to add oil. I need to change it too. Bande ko yango na tie. Guys, I add all my seasoning. I want to mix it together. Jango bande ko na tie ni so na ona na ebisibino après na zo mélanger. Bande ko na mélanger aussi ko no cha bouillon na ya poulet lutu moko ya table. Guys, do you know I already mix all together? Then I add my stock, my chicken stock. Chango, après na uchama na zipa wetu tukatie kulemba. Ngombe ngezani. Mix all together. Chena mungu atekaka
guana na tia wana après na otia mai guys, I add water. Tema na tikango etoka pour tozonga sima. I'll leave that to cook. I'll be back. Ya biyango bugende kubande kuna kanjango. Kuna kangi na tikango etoka pour tozonga la bina après. Bande kuboni oyo awa biloko na osala sauce yango oyo huile bomoni awa poivron na kati tomate peza kaka ndembe pe eza pilipili na litungulu ona buna ngai ya sauce. Guys, now this one for when my beans are soft and then my feet like already soft, and then when I make my tomato sauce, that's how I use oil there, orange pepper there, chicken stock there, jumbo, tomatoes there, spring onion, bay leaves. I use 3 bay leaves because some are already used there, and then chili already there, and then soon. Come on, my cost be women mama, my cost be women dans la chawa boys are ready pour nous mettre déjà calaté zo bela pour nous onge da bin bande ko ma des na de lembi ma des za na mai o be na mai moko humilité lembi vraiment ma des lembi bien surtout tout ça la sauce. Guys, look, my beans already soft. It didn't take no long, already soft. Oto benga mai moko ota ndenge lembi. Donc, ce qu'on est les billes qui togo boy, et ça la bien font la belle sa tomate n'a bien, au belle tomate qui togo va au mélange. Ma course au pain est lembi. Pork feet too already soft. Bomoni a ma course na bomoni ezana ma mai. Bomoni est lembi vraiment. Ndenge lembi. So ça ndenge na zo sango. Guys, you see my pork feet already soft. I will do what? I will mix that in my beans together, and I need to make my tomato sauce. Hey, biloko ide ka gumo kwa. Eh, mama nangai. Gumo rezaliawa. Sincha mbongo. Gwezaliawa. Okuboya. Mama bena. Gwezaliawa. Mabena gumo okuboya. I'll mix it together, and then I'll wait to make my tomato sauce. Na sango après na ngasa skoyo tomato sauce tomate nanga. Add oil, but they wanna check wheel. So you go to please oil. Check so not very more oil. Check. Not check me. Add oil, guys. I add onion, spring onion. Nache litungulu ndembe nache na poivron oya orange. I add onion, spring onion, and then orange
pepper. Beli, até pena faz morrer para aqui na tete. Ni matuni na ngele mama mokie, apena ocha tomate. Soko linga ochemba la moko chemba la moko. Ulambe za mlenga linga ka biloko na ebi makwa. Bokolo ba bolema desu moko, bochepe biloko ba gu moko, mais bimi différent. Vous savez, les goûts moko pende bolame ma deska moko, juste moko mais ba goût différent. Les gens continuent à porter ko sala na e so yo linga na sali boyete o sali le yo préférant ndenge zana. Guys, I waited my onion, everything really soft. I'll add tomatoes. Now say yeah 5 minutes. Then I chop tomato nangai. Less than 5 minutes I need to add the tomatoes. Yango na so sala o chara tomato concentré chenga chara na sala tomato concentré mais mingi te. Na sala on mais mingi te. Sala on mais rare hein. Mingi te. Mais tu bois ça na tomate pelé that's it et conquis. I'll use this tomato that's it. Ali la to cook and then no zo na siko tomato ma de tenge le ni kitoko ma ko tenge le kitoko siko no acha tomato na sauce nange e toka bien na l'ignon sauce na me e bella kitoko e bella vraiment kitoko après no zo la bien après ça na balo no ko tobi mama isusu siko no chala mai te toka na mai na na tebo après notre maille qui est belle vraiment bien. I'll leave my sauce like this and then I'll leave that to cook. After I'll add little bit water and then I'll leave that to cook because my bean is already soft. My pork is already soft, you know. I want my sauce, you know, to cook properly before I mix all together. Sauce de la kitoko. Avant de mélanger ensemble. Bisous, bisous. Yango yo, na wacha siko mai ndama. I add water. Che mai ndama siko wetu kasi. Siki mai ndege tukisile. Chikali kuile wana na usalisama. I add water. I'll leave that to cook again and I'll mix all together. Wande kol yango yo wande mai natel lik mo ya café ya bouillon ya poulet 1 tablespoon 1 teaspoon of chicken stock, add chili, nache pilipili, ton sauce now oui ça plus de 10 minutes. You know my sauce it's taking me more than 10 minutes. It's done. Dans le bani bon tofu la bana ni c'est bani ko lamba sika au moins ça va bien. Mais ça peut autant la air mingi fait le monde de ba restaurant autant la blonde ba air so boche biloko ni surtout oh yo boche air boy et là sur là vous que fait ça la air boy ya ngona misana mingi ba air na toto no tanga wala sa so biloko ya tiki ba air o che gato bo air o bolami salmon bo air nini sur la air na restaurant za ha bongo bo ba ke air na air ya wana mesa ko ba mingi
ba air mingi mais surtout il y avait bien pour na bana to bandi ko lamba sika ko aider bango quand même ko aider na 500 I need to mix it together now yango yundingi on pour ma déche na on coste na 5 secondes dans une sauce I add my sauce. You put just a little bit of water. Water my mukie, so che my belly. My dish na yo butter, poto. My kaya mukie na water. I add just a little bit of water. That's it. I don't want my dish to be like you know, like if you like I can say like you overcook, you know, I don't want it. And you may just need that poto, okay? See, I just a little bit of water, that's it. My cook, see? Na kanyano chikange talk. I'll put my lid on, I'll leave that to cook, I'll be back soon. Bande kubuloko na ngebele. Ndena cheko na madesh na moto wana. Esalinga 30 minutes mais na sala na moto ya C. Na moto ya C 30 minutes pour que beli awa. Et beli vraiment bien. Soko lingara soupe beli tu sunga spam ki tu sunga ngwa na soupe. Et beli vraiment bien. Eh gwezali a mama na ngai gwezali awa. Gwezali awa boboya ntuliona loso. Umuni loso. Tuliona loso gwezali awa koboya. Bosa nanda boza desite babone bazanga te basoutenaka nga fo kosenga ba merci nazana mamisa lumière azanga te azalaka tout moment komataka so azanga ta komataka na yaso da mamisa de mamisa eza makawa mamisa makawa gros bisous na yo merci na ba commentaire na yo wa soutien na bino na abonné mo aussi ya tongo Blandine Louane bisous abonnez-vous ma yaya chérie elle qui vit là na kati ya France merci na ba soutien na bino faut se dire merci ba to soutenir na ça zia na mazanga kate a soutenir nga penza vraiment à 100%. Bisous ya elle qui vit là na kati ya France bisous. Merci si vous avez une recette moment libre partager ça la bien ma décha pembe na makoso bomoni ma décha nanga eza vraiment mi bien ma décha nanga eza la boye bomoni donc toko so lingo liango na fufu kakayo olelo so lingo liango na yango kakayo nenga na ko liango na loso lelo guys you see here my beans with pork feet done. Try that, so delicious guys. Try eat that with rice. You can see my rice here. You can eat rice, fufu, anything you want to eat with that, or bread, anything. So delicious. You can try my recipe. So delicious. If you like my recipe guys, you can share to your friend, your family, you know, you can share everyone. They can see I make my beans with feet, pork feet. Thank you for your supporting guys. Thank you. If you like that, comment below. Thank you bandeko, merci de votre soutien bino bandeko ya YouTube de votre soutien bino na lingi bino mingi merci. Beau partager et que ça la bien soutien bino yango soutien bino zakaka beau partager ce que vous allez rester au partager plus na mlinga msaka yango soutien bino donc yozo partager ba tozo tala ngapi na me ba recette mususu ce qui vous tala mingi te yango ezala abonné ti boye na chaki na comité tap na ngala lobaki ke beau voter na chaki vote mo boye na tunaki bato fo tunaka bino na tunaki ce qui boye ba podo pona choix na bino. So bolingi ba recette na ngai kotaka ya kisasa to ya to membre ya communauté
po nazala so boken ma vidéo nanga naza ba recette mususu ekota ni ba niapoul ba soso wana ba soso ba niapoul ezala ba recette utele kin namoni bato be ba voter ki ba lingango so botai ana fo nanga oyo mususu ezana kapu bomona bien na kapu yeah na tibla bena na musika yango so botali awawa bomona bozana bongisa bomona ya so botali awawa na moni bokomate awa bato ba voter tozora vote ba voter ka soki 39 ebela bato bongo donc tolanda ba oba voter 54% balobi basepeli ba recette na chapi ba recette nanga na 15% basepeli mambo ya communauté na 31% basepeli mambo ya ba recette ya kisasa donc to mélanger ndenge zana na lo ba recette nanga mambo ya communauté moketo ndo lobela o eza intéressé to lobela ni s'occuper to dopona na ba recette to préparer pe ba recette nous soit ça c'est de côté. Merci beaucoup de ba vote bato ba voter merci de ba vote na bino bisous ai wana check on up na bato ya biso communauté ya lingala bapona ok pour ba bisusu ba tuna ka bisusu ya communauté bani ok déjà dans le bango merci bye. Abonnez-vous, subscribe.